Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yung ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasar iti amyanan ita. Kasta niya? Sino? Kabsat ni Dino. Diyan nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo Agan mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makino? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbigan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom, no kas di akasaran? Siyak to ti makaam mo, amang itulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga ron. Sabi ay, ngamawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay anakainom? Sumang petuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Oh, nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Naganasan ni matantain minom, tatang. Napan kami ngamin ni kasaran. Kadwak dagiti gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang idinapan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. Sa napalay, tatang. Umininuman lamit mo kasi nalpasan di trabaho. Malah, awanan ti ado pa asaw. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Daldawanan ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Uwan nga ron. Sana ba nga din ko? Sumurag ka inton bigat. Ay rumbang laang. Amang ano ray ta pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? No kasday kumamit nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo na ita. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya dayta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat tamat, Auntie. Imawag ka, tasalunsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti dua alawas, umaya kun. Sige, urayan ka Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ti aglako asisya? Kasapulak talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan niyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigon apag trabahwa. Ay, maragsakan ako na'y kaanakaan. Simampot kamot laangan. When, Auntie, maragsakan akmat makakita kada kayo. Nagyaman ako kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na. Mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta.
O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na. Nagmayot at talaga dito yung lugar yo, auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya, ako nada. Wanyarod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad, kan dito'y probinsya. Iso nga amok ama gusto am dito'y balasang ko. Well, auntie, masigurado, agbayagak dito eh. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, ito na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay nga eh? Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasa. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlain. Wiman. Ingka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan yung manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Bigbigat pa'y laang? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manungarod abote ti arak tigatangam. Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang na rod manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuk na. Ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma. Tawang pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ay, uwan nga agpaiso niya. Saan abale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapos sigurado. Ang mga nuad da asawa na. Esos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatan. Bareng, maamwakon, no balasang pay wenno saan. Enan nga jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdak ka matang piolo. Clara gayam tinagan na. Napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Gayam nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Apag iso, barumot ni Rindon na gayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita.
Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka man na mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng. Wan tatang, yagyong nga rudan ti igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahil kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga ruday. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburat ton di danong. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, ay sus, nagpintas mo't gayam dahil balasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, wan. Gumata nga ka. Kapitiga tanga ka. Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mapiit lang, Manong ha. Adto yan tigat gatangam, Manong. At ito'y matibayad ko, ading. Ha? Day talang tiginatang mo, ngam sangaribo ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kasta yan. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, Manong, apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpintas sa talaga diag bambanta e balasang. Ketuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na nga dakda di balasang pare. Ay tulungan naman. Armak da jay. Ay ketuan na. Day talagayam. No problem. Nalab at persa itak sama time. Apay anak ko nam day ta. Una, tamanipod nakita da di balasang. Jakmatan makaid na mang pampanunot kan kuana. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin Manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panagating ko. Ay na, no anyaman day ta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang di pa panan mi. Di kagda na gating ko. Inak man sarungkaran si balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay ginamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal. Maaglaan ti babae nga gusto kan kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasi nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, tasya kung ti makaamu amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiamamuak lang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, Nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutla ang tipanggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayong sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon. Ay
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwam pa'y taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklikam mo dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Hindi tatang met. Pagsayaat ang ti bagbagat. Amin na bisyaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag ang masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasin ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga dudag iti agdat-daton kan ka. Ang panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay, ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenday tuing estasyon, agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rindon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas a panagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara iti tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rindon abalasang daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim, di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinaydumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la kuma, tadi nagtupayan. Amok nga doon dagiti naidandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasagana ng agbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinong batan na kan ni Clara? Saan pa nga ron pare? Ay, kung naklakit din no sinong batan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamak kan kwa na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong ka rin balay ni Nana Ising. Nawan pa naggusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka, adda natalgad at trabaho. Sa bagay matkit niya pare. Kat no idilig ka dagiti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo, balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa?
Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kayat mo asawan? Diyak ka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti Pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't amabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tilaang maibalakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kapkap na kam. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter mapan sumarsarong kan kwan. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudo natin ko. Basta siya, amok da kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang? Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Kung kunamla day ta rin daw. Amaw katap-tap palamlang ti bagay masan nga uminom iti arak. Hindi tatang. Anya mala Sapay la kumangaraw tagbalbaliw kamiteng. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka na. Ha? Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isu na laeng, tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabaulan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakas tangag paiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunakman mo sinarungkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Nasakit nga minti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man numalan. Tama pa na ka talaga. Ay katpun Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik na. Wen, nasakita talaga ti ulok. Nangarugi ni Rabi, aging kaita. Angin, imayak latta, tapno sarungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang adda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen? Agdat-daton kadikan ka? Wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa eh. Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat,
Si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan, ti kinaragsak ko ita marikrit na. Ikarik, saan kan to apulos ng agbabawi, iti panangaklon mo kanya. Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyamanak no kas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnaman day ta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamanginumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbalew. Liklik akong tibisyo. Ipanaknag ko ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kaan, pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti luto. Gapu iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan wana. Adapay dayo. Magapuy jayili. Ngam, sikat ti pinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakanak latan. Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Intarik namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod ita, di ako naginom. Iso makan langan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumat ang dagita ilot-luto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan nga'y kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gayam ti masabat ko, piolo baraw. Wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul kamit ni ti balasang armam. Tapno malikli kamit ti arat. Kita man ni ring down. Manipod adan kaayan-ayat na namimpisanay na nagbalbalay. Kumangarod, tata. Awan mo ti balasang amangayat kanyak. Iso gasat kunsa. Ti kunadang baak. Ay na, sasawumot, Piolo. Adda ka di mo't mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta, amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo, na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anak iinom kadakwada. Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-may sa. Ngamin, numay papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalaw akong tatang. Kan, inkarek aja akong subyan tayo ta abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan, gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wan tatang, madanon to dayta. Hello? Hello, Clara. Naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo eh. Ewan kaya. Imawagan. Taawisin ka kung marumor tayo ta. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyat ka makamoy amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, isut agbantay dito itersena. Sige. Umawag ka nga rin dito, madamdama. Noon niya ko na, ha? Wen, Rendon. Sige, bye.
Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot no agpasyar kayo sa paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Adda kan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. Auntie, Nala, agrubot kakit din. Siya akong di makaamo dito i-store. agyaman Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din ano, adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan, adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da piolo. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay lak mo ma, tagtultulo yan, amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timbayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makamo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sana bali, tasag paminsan man. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si kalang tinangawis kanyak amangan itikastoy akla sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan, tagurdera ko niti kananta. O niya, nabanlo ka kading agpaspasya, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, amangan mo't na aguro-uray ni Anting. Saan? Awan parikot kan kuana. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanay sing kanyak, idi. Ang ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ama po ti pa nagtalatnakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti panagbalbaliw ko. Isong aramidat kami. Clara? Anda ko ma, kaya't kung ibagakan ka. Sapay la ko ma. Tasan na kapahayan iti isingasin ko. Ha? Anya day nga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang noon yaman ti sungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kasta unay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti naklon ti balasan. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon.
kas panagyaman na iti panaklon ti balasan. Naragsakan mo ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon kan ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Makaisa maklahan. Gaputa sana kas diyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtarakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi ta pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, at ako makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko kumanga kalay satan. Rendon? Amo ka maklahat ka. Ang ano niya't isumbat mo. Aklunay. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako, Nay Clara. Agyaman na. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatan. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatan? Kahit kaano ti plano yo panagkalaysa? Sakbay ko maamalpas dahito atawan, tatan. Ay katwa na. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mo. Saan kat aday ta arak? Wen tatan. Itapay laeng. Congrats, pare. Sikakit dimit. Ang magyaman na klata. Iso si ka, mangsapul ka ni ti armo mabalasang. Iti kasta, maikat mo mo tentibisyon. Saan abalasang ti makaikat iti bisyo, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yo panagkalaysa? Iso nga rudon ti asikasun mi ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito lugar tayo. Anya? Sikakit di mo. Umay kagitin. Apag iso mo na pangal daw. Bangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kini Manang Clara. Wala din ko. Duwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayo to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yo ita. Ijay ka di ayan da rin dun ti pagyanan yo. Wano, dito'y kailatan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan.
Di mun panunutan ti marami dito'y tersena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo kani Rendon. Ngem, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako unay no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ama pa ni Jetersena ni Auntie Ising? Lakay. Madikan ka ti mabambanog. Nang runa kat masikob ka. Sige, no kasta ti kunam. Nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Gan may isa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalag. Sige. Nala, inakon bakit? Amangan numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti koleyo. Si kalaong ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamo ka ng asawa kamat kaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie limak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel lang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangasim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Wen ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat nga manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napadan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapa tayo dyan nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpat ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na gay nururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa ligyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mangpet kan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency anapanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo ten agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto Sige. Agyaman ako unay, bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa balit ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na.
Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kuma ti asawam. Nor arigan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat addakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara daytang ar-aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta kamatan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala paribot ko. Isoan nagbardagan. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanyak, tapnag tinulong ta. Balag ko nang yatakad, matulungan na. Sigati parikot ko. Anya? Siya, ti parikot mo. Siga. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon. Saan ka siguro kanya? Tapno di mo mawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman naman dito eh. Ama ano niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakang mo no anya ti parikot ni Rendon. Hindi. Apay ngay akastamot ng ter-aramidan na. Ibagana kumaano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidon ti anak nga. Diyak mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputabantayan na kano ti sibog dagiti mulan na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan ngamin no ibagana, abasit labanag. Kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipun nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tanti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uray asinong matababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na yan. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dala ngamin pampanunutak. Iso na ginumak idirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama.
Agpanunot ka kumamatan. Ay nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawin iti rabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Diyak ka mo no, anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti aramidon ni Rendon. Aniya? Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinublian namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan isen. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa Darindon ken Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay Darindon ti pagnaedanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumat ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Kat iti may sangal daw, anagawid ni Rindon anabartek. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara. Isu nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa. Liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan ising. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Isu nga inrana naman ti iminaw. Ala, da kayon tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamak ken ka? Anya ay ti parikot mo iti asawam? kwa, naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apasubsuban ka tapno agnakam ka, Amom ka di day tangay bagbagap. Tatang, No anyaman ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat day ta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. Di ka agararamid iti jak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam dahi tangararamidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Isu nga panunot ka na imbag rin daw.
Pagbabawiyam iti udi na, day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggap ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayatan? Pakawanan ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sumbat mo. Anyaman ti pangadang mo. Aklunak. pakawanan nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatam ko ma, asipod pa'y, kat agam amu kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya. Di ka man danagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nagkikalay sa kanka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kankang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan ti naramid ta. Pudno met. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panangikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumatgayam nga ay ayatin ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan day di a babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka naman. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Ati, diyak amunan niya ti aramidag. Ay, Sa anak mata nagpangadwa anak ikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan ang nasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adda panagayat na. Ita masikugak. Ngamsaan met. Ala, di mo liwayan ti agkararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tamakaamiris di Rendon. Asaan ang nasaya at nagita nga araramidan na kan ka. Uwanati. Dahita di araramidag. Awan matpanggap ko nga gibalas. Ngamin. Uray kas di araramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman ak tayo may kamutlaang dito'y dagus ko rin doon. Manungal daw may inururay ka. Kasta ka di? Wan,
Amo mo't akanayon ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara Ijibalay. Nagsublin iti ayam ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad akasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak at nagbidot, anangayat kan ka. Apay dati nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Hmm. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agaman ako na yan. Sige. Itad ko kadakwada ito nagawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At ito'y tibagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamat trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kuana. Wenno yeg mo. Tasyak ti mangisubli. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akas tamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay lata kuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaeng, manulaeng nga abulan. Ipas ngaynan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo ba'y masarungkaran? Anya kamot ta? Nay, si kamot gayam, Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko lang. Itad na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara? Adda ka di taunag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa'y mutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon, tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, sana. Adda pa'y ngamin pagdakita. Ibatik lang, tayo ito junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko, adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy, 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni Baby. Anyaman tin ni Rendon. Di nakman la inuroy. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwarta na urnong iti nagkalay sa kami. Siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangaywan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak.
Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak ni. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbagha. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mati na pa ni Chitersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't nagkita kayo. Amangan ngamin na makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan ka mapasamak na itahani? Sige lang tayo ayata. Oh, apay na ito ikaw sa nakawara dito sa sofa. Ha? Naguri ka man? Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Diyagayam ko abakla. Imay ngamin si Marong Karitay. Naglingat, iso ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan ni Giselen. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga Rob. Ay na. Nagadumat tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagit taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulod kan Jetersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tuludak ko may ti tricycle. Nga mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay mo tan ni rin doon. Di mo't lama asyan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampayan na lagip mo manan ti uminom. Agas na ti banog pare. Si kakid di mat. Amangan no agungot ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid di pare. Ha? Mapanak inton madamdama ijayan da Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbaling anak yo? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na. Siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. No siyak lamay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Tinapot na na. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nonya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No jakat bidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Namin ano nga minan na daras an nadanunak nga adda kawas ti lalaki ijidagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngamariknak asaan apod na dagiti bagbagana. Anya? Malignakan na wala ba ka? Isan lang kung sabay lang timotor. Magigam na usawa na. Tapang matanti pagturuan timotor ko! Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti
Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapu iti pungtot ni Tatalando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mo't ni Clara, gapu iti aramidan ti asawa na. Nangted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy ma ti relasyon na Rindon ken Beverly. Kat iti may sangal daw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Kat gitaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngem nakuna ni Beverly, akawas ti gayem na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Kat gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kaslang marig na ka mo. Isardeng kung sapay na ti motor. Naging gama ko sa manak. Pamit na ti tulungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. At da'i maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpalas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti sakar. Sakmay ko ti, nagutot. ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture, ti tulang, ti makanawa na sakam. Anya, Gapo dayta, iti panakatnag mo, iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit, doktor. Dalusan na, dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti sakar. Anay ko, sakmay ko kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkuna ngamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor ana bartak ka. Di ka pala kami naturog ijay balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwang aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako na mga umay mang bantay kan ka. Nupud nuwat laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awal lang arog maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa'y lang iti pagparikutan. Iti kasta lang panagkunang, kayat ka pa'y lang. Saanan? Anya? No ti amom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali a lalaki. Ksan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi ditonggan maysa. At least, maipaay na amin nakasapula. Kan pagragsaka. Anya? Saan akaskan ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglinnipat tan, Rendon. Apay nga italaang na umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanagan ngamin. Amangan mo maklaat ka. No kasta, ada ti asawak iti ospital. Asino nga iti mangbambantay kan kwa na. Kumusta nga tam ti asawak? Wan, aday di ospital. Kat panagkunak.
Medyo mabayag pa iti ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Clara, amang ano di mo kabaalan, numakitam ni Rendon, iti kasya kasasaad na. Di ka madanagan. Kabailak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabailak. Madanagan anak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam ko mati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rodan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailan. Ala, inumam da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Iso nga inumam pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijeruar. Anya? Ala, inumam da ito'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasamak kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmat ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tayong black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa ilam ti makamukan ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang, tasigon iti doktor. Mabayag pa, isakbay ang makarwar ni Manong dito hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwa ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma, kaagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adtoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalat ta, anakasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirism kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkit daw kakankuha na iti pamakawan. Para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Renton balasang ko?
Isigon ka ni Levi. Nasayahat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrak iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no. Sakbay ang makarwar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga ron. Di mo la taliwayan at ang kararag anak ko. Wen, auntie. Kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay pampanunot, Wan. Wen, auntie. Kat agyaman ak unay, iti kanayon a panangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko. Kumusta tirik nam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabait laang nga ron. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ak unay. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ding mo. Inyag damit lang ni Clara idirabi di ti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mo. Anya? Adda kay adwa di ti ospital nga agasawa. Nga may jay lang delivery room tayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asibig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante ka sasahaday ti anak mi. Isungarod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Wan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, numabalin lang ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mo't amabalin. Pinicture ko mo't kit di. Isulaang ang ti ipakitak madamdama. Ay, anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam day tiladawan ti putot mo. Iso day tante anak ko. Wan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya? Kat kumusta ang dagiti aginak, ating ko? Nasaya at lata. Imbaglaangan, tadani na naising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, lumapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Levi. Wan na. Wen, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, in kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, Wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Wan, auntie. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumustan tirik naman akaw. Nasayatan, tatang. Mayadang kumuten ti may sasakak. Nasayat no kasta. At do'y tikawas ma. Agpalas ka. Tada sumangpet a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wain, may daka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kan, kumustang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pay.
tamang isagana kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wen, apay kiti na saan? Sige, saklutan mi baby Rendon Jr. Nag-cute matan ti anak ta. Wen, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladahon ti ragsak ko. Itatanakitag ti anak ta. Agyaman akno kasta. Clara, ada kayat ko akidawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpahayan. Amo ka nagkurang akada kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan na. Ikanak ko may timaysa. Uwan na mga diagong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Katita, kaya't kung may panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara iti kidkidawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimet direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo an napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ada ko makayat ko akidawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpaayon. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ket amo asaan akas ka rin na para kan ka apakawanan nak. Ang ikanak kumapay iti maysa, wano maudi agong daway. Rendon. Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanagnak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka, iti biyag mi. Ngam da iti siguro ti sungbat dagiti karkararak ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, diyak mo noon niya ti bagak itakan ka. Saan ka nga apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo nag-asipo puso. Gaputamok matabasol ko ti amin. No apayakas ti tinagbanagan ti ayan-ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat ko nga ipanagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderak latta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. agyamanak. Ikarit nga ramidag ti amin. Ipariknak kada kayo ti panagbalbaliw ko.
Ay na, kasta nagaro tinagsaritaan nyo Manang Clara. Manong, Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kanitatang timaka na pagsasangwan tayo? uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kading ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Tas siya kung timangubakon ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan ano da ka pa lang nga subyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat ken napakumbaba. Pagbababoyak na giti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Gaurayawan si Sirbik nga asawa ka nama. Ket naklundak-lat na giti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Isungay bagbagaken ka ang agpaimbag ka iti hosta. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramid ti amin para kadakwada. Adapay matbasit ng urong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Oray basit, tinapatek at ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas na tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pala kumakalkalpas ti kalay sata. Amang ano daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak ko managar-aramid iti may kaniwas. Hindi pala ko mga adapundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen, ha? Di ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit laang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isunto nga agimbag tisakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, auntie. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Ada aklat ta nakasuporta kada kayo. No day ti plano yo, ay kat nasaya at rim down. Uwan, tatang. Parugyak, apa man na may baganak iti usto. No saklamay sa. Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan? Tawan mo't latikad kadwami kiniading mo alebe dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno amoyo ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang. Ken maysa, si kati ama. Amom dagiti banag a pagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, no anyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Uwan, tatang. Agyaman at punay kada kayo. Gaputa ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamat Gayang Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos lang. Si Gangay, kumusta ka mo te? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, tikayan-ayat mo ngay. Sino tidakdakamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayan.
kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Ah, kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timpaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin dyan babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipon pa'y, awan babay na dayjay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Sika pa'y lati makamu iti anak ta, ha? Mapanak iti ili ita. Ha? Ada ngamin kurang nga materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Tagumatang ang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya ka Rod. Kumusta ka? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti honey. Ang mga nadamakan nakababayin. Diyak lang pagarop ng agsarat ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayon sa anak nga interesado noon yaman ti ibaga. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat ng bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya idi, nagbalbaliw ang itan para iti pamilya. Apay kasta tilangam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan da ito'y bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo kanday dyan babae? Diyan ka mo. Sa anak nga interesado ang mga mo, noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan, pampanunutak lang. Asapay lang ko ma, tanalawag kan ko na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon, para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, manang Clara? Wen kano, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdad-dadaol iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimot, kan kabaalan na a paggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan manang, iso a pagyamanak laangan, ta saan nga iso tiin kalaysa ni manong ko. Levi, Tano dayjay ti intuloy ni manong? Amangan numatay laang ni manong ko iti konsumisyon. anya? Ay na, maragsakan na kunay bakat. Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakit? Ipabless tan dati balay. Tapno makaakar tayo matan. Wala, mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang, Nalpasan da ito'y balayaw. huwag nga rod. Nagbiit tatang. Kahit kano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw. Pagsaritaan mi pa day ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta Amin abanag, basit man wenno dakkel,
pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga no kaanaw. Tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan ak nga road, tamakitak mo't ti panagbalbaliw ni Rendon, abalayan. Uy, nabalayan. Manipo di din na disgrasya. Ijay mo na nakaamires. Kasta ka din. Ang di mo ko naan, ngay baglaangan ta na disgrasya, abalayan. Iso nga ro ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raw. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ako, Nay. Anti Ising. Agyaman kami, auntie. Nagbayat ti pa nakarami ti balayo. Wen nga raw da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at nga ron kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayo na. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wan, Auntie. Nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Wey, nanakaw. Ay, dahito hindi kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabailan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abigdot. Asaan mo't na makatulong iti panagden nata. Awan anyaman na, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyaman na, Clara. Ikarik. Dahito yan ti baro apang rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo a napaulwan. Sapata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.